yemeyelim onu. Bilge hoşmaydı. Oğuz, o ezgiranlık bassam da kotaya. Selam dostlar. Raspakovka'na başlayız. Hem bugün bizde химикаты. Не ньютоновская жидкость. Yemeyelim onu. Химия. Çirviçkilarını yasarız. Çirviçkilar tatarşa niçin ekanini bilasizmi? Bilsangiz kommentariylarga yazınız. Soşan! Ey Leyla. Bizning bunda komponent B. Ve bunda kerak konteyner, su hem komponent B. Emine su komponent A deb ataladi. Leyla, bu su tugul, bu rastvor xlorida kalsiy. Bilge hoşmaydı. Birgelep onları aşarız. Yarım. İslam kara. Kadın bilme. Kodu bu. Oldu mu? Eye, hadi qara. Bu rezina kadar. Şartladın mı İslam? Yok, nereye gerekli? Şartladası gerek. Şartladı ya. Şartla. Like'lar qo'ying'iz, podpisatsiya etdingiz. Hem kommentariy yozirga unutmag'iz. Sizga bizning so'lshanlar yoqadimi? Şunun turida da yozig'iz. So'lshanlar yasaw bir qiziqli, lekin ular bilan nishib o'ynarga ekanini men anglab bitdim. Menga anglashila ularni shortlatirga kerak. İkinci eksperiment. Biz hozir Newtonovskaya жидкостьni yasashamiz. Hozir endi sinash. Bu narsa Bu kraxmalga o'xshagan edi. ham bizda kraska bor. Krasитель. Mana bu. Tayoq. Bu A komponenti, men buni kraxmal deb o'ylayman. Konteyner, tayoq ham krasитель. Круто, меня шуды шут. Вот минуты. Краситель соус. Min başladı. Sen tıkısını işledin. Давайте жить дружно. İşlerge. Min bütün battı. Hozir menda batashaqman. Bir. Esimmişsin, buluşmuşam. Dönüşüyorsun bu. Do'stlarim, siz de bunday slaydni uyda yasab ko'ray olasiz. Lekin sizning A komponent o'rnida kraxmal bo'lacaq. Ana sen A komponent. A komponent biz narsa ekanini bilmaymiz. Qo'ra
артык бассаң да, катая. Менә яны өмәләдем, ул һәр катаймы? Менә яны тотмыйбыз. Ул сыйгая. Комментарийларыгыз, лайклар, пычрак лайклар куйыгыз. Һәм безнең Шайн ТВ Каналына YouTube каналына язылыгыз. Язылыгыз. Ә без хәзер Ләйлә белән моны җыештырабыз. Ага. Без зомбига ашагыз.